whakaalofala ia te ke mga hua whiawhinei, hanei ha tūtūru do wala tala tutupu ke lata ia moi a whiawhi. Whakamua, nā kai whai tangata whone ko maua i ke ngā ko visi hong fumahiwa ke he mga honei. Tohi ai ke he tau kupenga hila ko visi hong fumahiwa he motu, toko ua e tangata ne ko maua ke he ngangao, kua malolo tua ia laua ke he mga honei, moi kua whakatoka mai ai he taunono whanga pui pui. Hane e tau wala tala ia. Toko ua ni e tangata ke he mga honei nuko maua he ngangao ko visi hong fumahiwa. Taha ko tangata ni maua mai he tau maanga, moi taha ko e pāsese mai he tau whenonga i New Zealand ke he motu. Katoa o ngo fule tangata ne ko maua he ngangao ke he motu, ko tuto mai he mahena ha masi ua awhi of maua he tau nei. Le mo fumawalu mai he tau numela nei ko malolo tuai mai nā kai maua he ngangao. Ko e awhaka mua hanei ke lata mai tau sivianga ko visi he tau pāsese ne whenonga mai ke motu i ni awhi. Tu maua ngai e ni e motu ke he papahi ongo whakao fula nuango. Whakatumau e tau ofisa whahenga hua malolo sino me whakatuwhono ke whakamanatu atu ke tau tangata he motu ke tumau ke muitua ke tau hata kianga ki lalo hifo he lanuango. Moe kisikisi atu ke he kupenga hila ko visi hongo fumahiwa he motu ke lata mai tau whakailoanga laulahi. Ko whenonga mai e ki pule he Foreign Affairs he New Zealand e ko lilifu ko nanaia mahuta ke he motu mahana matakau ke he awhiawhi ne awhi. Ko mai ki ai e lilifu ko mahuta ke whileweia moe matua palemia ko lilifu ko Dalton Tangelangi moe whalataha atu ke he taha whonoanga mahuinga he whono e ke pule ke he whale whono ua he mangaho pungi pungi he ahonei. Hanei Saraya mangawa moe tau wala tala ia. Ke hawhiawhi e ni awhi a ho hongfulma lima he mahina ha o kuso ne whenonga mai ki pule he Foreign Affairs a New Zealand lilifu nanaia mahuta ke he motu mai hana matakau ofisa. Ne whakawhileweia he ki pule he whahi malolo sino lilifu sau ni tangatule e ki pule ko mahuta ke male wakalele. Ke pongi he aho nei, whakalataha atu e ki pule ke he whale whono ke whakawhileweia mai palemia lilifu Dalton Tangelangi. La he mahuinga halaua whakawhituianga kua kisia ke pongi. Whakaholo atu a ia ke taha whonoanga mahuinga he whono e ki pule ke he whale whono ua he motu. Ko ia ko e lilifu i ki pule whakamua mai he whakatuwhono ha New Zealand kua whakalataha mai whakawhileweia ki loto he whono e ki pule ha Niue. Ai maha ke whiawhia ma dau lilifu ke mga ahotonu nei ke whakawhileweia atu ke taha hatau tōra tau matua mahuinga mai he kautūko New Zealand. Ko e matua nei, pe e tarahau mai ko ia e whiwhine whakamua. Nā kai ni ke mutu ko New Zealand i katoa. Ka e pia whoki mo e tangata he whanua ke maua e kotowhanga li lifu nei. Ka mātahana ngā hua he tarahau mai, i tau taha whi hiwi siau hivong whakamana ke he whono e ke pūri ha New Zealand hoko mai ia ke he mga honei ko ia ko he ukui he waramutu hauraki Waikato. Ko e lilifu ko nanaia mahuta. Ko mai ke tau matua i ke pule ke whakawhileweia mai lilifu i ke pule nei. Kua kisia mai langana fōki ke he whonoanga i tau huhu mai he tau lilifu e ke pule he whono kia lilifu mahuta. Kua whakamatapatu e tau huhu ke hiki ki anga he matangi, tau whakawhituianga ha Niue mo New Zealand, mahuinga he tau whakatuwhono, mai huhu ke he tau puhala atu ki mua, he whakawhituianga he tau motu ni ua.
kei ngauti kei ngā rahi I roto I te nākau mahaki me te nākau nui. Ko te waiata hei kina ki I tēnei huhui ngā tangata kia taia atu ki te kāinga. He aha te mea nui o te ao. He tangata, he tangata, he tangata. Tēnā tata. Kia ora. Ke he whakaholoanga fōki ne kua whakahoko ke he whale tau taonga Niue. Kua mai ke lilifu ki pule nanaia mahuta ke fōa ke taha tohi tapu. Wangahau Niue, mai taha pepa tuku ata mai he mga wha ha laws. Neo mai nonofo ke motu he tau waha whakamua. Kua mai ke liua ki mai ke he motu he lewe tau e taonga mahuinga nei. Whakawelahi, ke he pepa, he mawhala kua liu mai ki Niue. Whakaue ke whakatuwhanu New Zealand, hape halo tōru a tausianga nei. Whakaue kia misi lau, whakaue kia misi whalani, whakaue ke toko ua misi whalani o sela whalani. Hape halo tōru, a di liuanga he tohi nei, ke he wangahau Niue. Oue tutulou, oue tutulou. Monu, si monu. Mai ke BCN News ke whakatutala mai ki pule he Foreign Affairs ha New Zealand lilifu nanaia mahuta. Mai whakamama mai e ia e mahui ngā lahi he tau whakawhituianga ha New Zealand mo Niue. Lahi e whakamatapatu hana tau whakatutalaanga ke he wāwhi mai lunga fulu Blue Pacific Strategy mai Pacific Resilience Approach he whailoa he tau kua mole. Huhu atua BCN News ke he hana longananga koe ki pule he whakatuwhono ha New Zealand whakamua kua whakawhileweia mo e whakalataha atu ke he whono e ke pule. Koe hana tali kua lahi e whiawhia monuina mo e mahuinga koe ke ia mo e tangata whakamua ke whakawhileweia ki loto he whono e ke pule he whale whono fō ha Niue. A mamana kia ia he talahau mai kia BCN News ke whakatumau e tau whakawhituianga ha Niue mo New Zealand ke lata mai anuiha he tau atu motu he Pasifika fōki. Kua whakalataha atu fōke ki pule mai hana matakau ke he aonga tokolunga Niue ke au nono atu ke taunga hua kua whakausi he whakaholoanga Tropic Twilight. Ko mai ke whoke ia ke whenonga atu ke he whalenga ngāo Niue fuau ke wheleweia mai tau tangatanga hua mai matakau ko misi ke he ngāo ko visi hongflumahiva he motu. Ko ngā hua ke lewe ke mai pipui e motu mai he ngāo ko visi hongflumahiva. Tau whakawheleweia e ki pule he Foreign Affairs mai matakau Downers pihia mai matakau he tau whiwhine he motu Niue Council of Women a pongi. A tau whenonga atu e ki pule he Foreign Affairs ki Tonga ke he wakalele Hercules he awhiawhi a pongi. Nei whakahoko e taha whono ke pule ke he aholotu he whahatapu kua mole. Longa e ta manatu kua whakakise ke he whanoanga nei mo ki sia ai whoki e tokolonga e ta manatu whakaue ke he tau whakauka he whahinga hua malolo sino whakatu whono mo te tangata he motu ha Niue. Kua tause ke leweki mo e pipui e motu mo he ngangau ko visi hongfumahiva. Hanei Saraya Mangawa mo te walatala ia. Mai he tau whakatutalanga ke he whanau e ki pole ua ni e tau matakupu pulanga ni kua whalawhala mai he lilifu ko Terry Coe. Koe kupu pulanga whakamua ke whakatoka taha whakatuwhono ke lata mo tau pasese osi kua ta mai pele o wafi ki Niue ke whaitohi kua tāina ke whakaonga mai taha whahinga hua sivi pele o wafi he whakatuwhono ha New Zealand. Koe tohi a tāina nei ke lata mai nakai ki lalo hifo he li mai mahina. Toko walu e tau lilifu mai he whanau e ki pole ne nakai talia ke he kupu pulanga ki he toko lima ne kua talia asi nakai hokusia e pulanga nei.
Koe pulanga ke waki kua ole atu ke whakatuwhano ke tau se taha puhala kua mauaka fua. Ke tau fi e kovisi hong fulmahiwa mo tau moko pikisia. Ke tau fi pui mo nakai tolo fia ke he tau maanga. Long e tau manautu kua whakakise mo i kua kisia kua talia he whono ke pule mo i kautu e kupu pulanga nei. Ko Anurag Tandon, ko e takitaki fōu CEO he whāhinga hua Telecom Niue. Ne ko whamoli he komisi he Telecom ia, ko e takitaki he aho o he mahina ha iulei kua Māori. Hanei e tau walatala ia. Pe he mai takitaki he komisi ha Telecom kua Avi Waka Ruben ke tau imeli ne e whakawhānau ke he tau whāhetab kua Māori, ka toa e ua whamalima e tau ha Mr. Tandon kua iloa mai ngahua ke he whāhinga hua Telecommunications. Haua Anurag Tandon mai he motu ko India. Ka toa e ua hana i tau kua whakamau ki ngahua ke hana kato whaanga ke langamatai mua sihake halau tūlua tamatapotu ngahua ha Telecom. Kua lali e BCN News ke whakatutala mo i taki whauka nā kai manakwa ia ke wangahau ke he mga aho nei. Se pēnā hatu tūlua tau walatala tutupu ke lata ia mo i awhiawhi nei, no whaa me munuhine pōtu liu whileweia ke whaita bukahau.